Hichi Impact TV Kuki channel ahi keima similar kibganin Chipinthei Talkshow vezosi na bon chawin lem na kahin nei tunia guest inayo hi ahi ahile PTS haukip PhD nationalist sula activist sula reformist and scholar ahi ama sa pen in PTS song Impact TV studio na hung thaizin na sunga ki patho kahin sai na hi ayong kakipa tuin ki holim na su anapan jing ta hitin na ama sa pen in reverse so sula mio sin song ahead nom ding kata sanin PTS namin sule nulepa sule homin sule pen kum sule nang ma self introduction ti dan dio hin hin sei pi lew ki pa mente kakipa dunia hitabang opportunity Impact TV Kuki channel in APC event kakipa na wazin pathen katang wa na wazo sezong bachana santa kahin pe nahi kami nahi le khose tia nulepa academical year 2 ts like I say hokip kahin kapin ko mehile 1969 achu ata ahin academic in 1974 ahin chule kaum nahi kin tuibung kahin tu ahi ichanchu ahi kakipai kipa min introduction ti su na na le nang ma hoya ko na hom na ti neuza na hin sain na chu kipa le jingin mi pin song head diu chule reverse on song head diu ta san omen ahi le abana chen zile cha chule insung din mun chule to mun tham mun ho chamcha head thai hiding ham tu insung din mun na hele chai paten patai bon cha nga kanezin na mai nile pasal thumahin chule tu hi kilolwa nan din nepcha education department na hin nel sakhat katong ki pa hai zing ahi le tu ahi na academic foundation ti chu na academic foundation le background chu le PhD thesis title na sai thading ha sai thi engate academic foundation ti chu school kana kaina hi le ke hoi ne da ngai hi Chande district Bongzanga na cheng kai wen na chachu class nursery apna class 6 chan hi Palena Ideal High School kana semin 1918 Chuchanpur ka chewen na Chuchanpur hi class 8 ka simdinga 7 ka simdinga hi test able so let's class 4 class ke St Mary's High School la matriculation SSLC kain zo abana hi higher secondary la Imphala CC higher secondary aban le college jong hi nei lo nga lo ki hi Chuchanpur college kain zo aban le master degree hi Manipur University hi chul aban na PhD hi le chu MU Manipur University 2003 chu kan ke register hi ain la problem chom jin sung boina chule damlo na ho chom ji le ka topic was in kan zo thei pun second term hi 2014 hi private university JK ka register la hi private university hi anai pe na Bihar Haryana Punjab Rajasthan ti ho bo om je cho Rajasthan hi mi phat na pe ne te ta chala ya chu OPS University 2014 na kan ki register 2018 ning kuma hi degree econ follow hi chule ka thesis topic cho hi le che and the city and insurgency in Myanmar Burma a comparative study of the Kuki and current insurgencies ka thesis topic and chale ka buzagi publisher ho education publishers daily on publish abolwa online as over Amazon Flip chale dang hi as over hi chan chu ki pa na le khasu ho hi ai ho Manipur se phaisung se hilowin na even online hitia mipi hoga cho thaiding le ti chile mipi hoga he thaiding hong ki zo hoiga gela hi a hele ki thangat pi umta khare hi in ki paum he zingin hichi ki zo hong chu pt de ha Amazon itia online hoiga chitinga helen avasin na ho bookstore ki zo mai lo hin hichi ki zo na hi pachan na ti chu sale ki bon in ha ta in sales jong hu hin ti mi he ka jong hen ti yong su iga sei hon hen na ki paum he zingin a hile hitabang very vast topic na PhD thesis na nalhen na zi EPT de hanal hen na azi
จอมกิมตาในหินใส่ไทยดีครับ reason why you choose this topic sure ก็เห็นกันเกี่ยวเลยหินอันนี้ชุกันเนี่ยว่าปัญหาฮีนักไม่กี่ตีเลยกันลงกันล้วนนั่น right from high school นะ high school class ก็สิมาปัญหาฮี social involve ก็เห็นก็มุมหน้าเกี่ยวโซ่ลอยละไปเขาตัวกับฟอร์มก็มุมหน้าอะไรอินฟาเห็นจุดจันทร์ปนany wherever I go เกี่ยวโซ่ฮี active part กับฐานโฮมซีหินเนี่ยว่าปัญหาจูก็ใส่บางฮี social ลงลุดกันใช่น้ำมาฮี what can I do for my society ที่เกี่ยวกับลุงจังไงจริงไงเห็นเลยข้าก็สิมจงเลย service ซ้ำกับมูดีหอย that's not my priority นะกับ main purpose กับ priority จูก็สิมอยกันน้ำมากับ society อะไรที่จะได้ดูติบอยลุงทีมที่เราเสียไม่เห็นที่ต้องเกี่ยวกับนั่นจูน้ำมาดิ่งจงฮี research academic ลำพังเห็นไอ้จูอินน้ำปิวกุกินน้ำฮีตุนวางจูประเทศจะเลยตั้มปีมีเอาอุ่นตานะเรียก scholar writer ตั้มปีอุ่นตาไอ้วางกันตะกี้ register อะไรไอ้ scholar จงทอมใจนี่สิว่าจู academic ไอ้เดีย university level อะกุกิเตชุมจางกุกิเตหอ history จุดเลยอมกแมนหอฮีเขาเวลปุ่มปินไอ้เฮ็ดดีก็มา level พิธีกบอลเทดโอตีนี่จงเลยแนวใจจงเลยที่จะเลยจะบางตัวปีกี้กัลนาเฮเลยและก็อยากได้งาน future ไอ้ problem ตั้มเพียงองค์ขันอภัสจันทร์กันจะโจทย์ตะปน problem จมกันนี่สิฮิจงเลย second head มาฮีกันโจหามดันสุฮีอินจะฮีเกี่ยมาหัดได้ตลอดประเทศเนี่ยไอ้กิทูปีซาเล่กับ very visual เล่ไอ้ support หอล้านจมมาหัวจะอะไรฮิโจหามดินมุนกันฮีเฮเลบานิสันEPZA Manipur University ตัว MU อาคุณ thesis นักสุดปัสนะฮิจิเป็นสุดอีดิ่งนักสมิธเราฮัมสุเลนันโจไทยเราฮัมa reason หินใส่ปีไทยเดียวฮัมเสียที่เราหนุ่มเราไอ้กติดานจูมีเห็นไอ้ problem ตั้มปีกันในหาเสนนะกับตุกปีอันนี้จะจูฮิจิโจเตดิติลุงไอ้วางจุจีจิเลจากกันเองน้องเห็นไอ้ละวางสิลุงตาเห็น family problem กันในขาดนะจู factor ขาดเห็นนะ another factor จูเห็นละจู health problem กันในกิจต่อ family problem กันในปานไหน I have to think about for the future of my children นะชอบจูกันลุงทิมิน I was overwhelmed with all these problems anxieties worries ชอบโอซิซาลงยาเลย2003 he stroke kan nei tha chu 2003 kal ke register zo hai stroke kan nei ale chu boya boita kum nga ta bang hi ka right side ka khut le ka kyang zo mai paralyzed di din muna ban kan u mai chu de khala som ni ve chang ai sot ji u te la ka he the ji lo hi chu factor khat hong kit ta all la ka ki bet ko la chu ka hu phat tho ai an eu khat ka phat ale chu ka le ka he ka boi pi cha chu tena field work ka chizi CNLF or Chin National Front ti ho chu ka mu pi nga je chu ka thesis hi insurgency movement hi ja Chin ho movement Karen ho movement Kuki ho movement including Jaumis Mizo hi ja chu I need to go to the field na to meet them to collect information this and that hi ja chu ka chizi ti chu hi ni chalai ta hi ka guide pa jong hiอิติหาเกนี่เทสิสให้กันบุยปีหลนาเลยกุกีโคสันเดียกุกีโมเมนต์ฮอจังฮีอิปิติเสเดียอามาหินาเซียน Mr. Kuki you are too much politicizing your thesis and it is sir I don't have any intention I don't have such intention because I have the evidences I have the proofs these are the documents such and such ที่จะเกิดขึ้นสิเลยอาจารย์นายทัศน์นักเรียนเนี่ยแต่จีสุเกนี่เทสิสหินอีเจนเรากำฮิมันปุรีเกที่ดิดินมุนอาจีจีโฮอดีตอ่ะก็คิดเอโมเมนต์โฮฮีเกนินอิติเสเดียlegalize ติดิฮะนะฮิดิดอดินมุนฮิซิอายังมาฮิแค่สุกะเฮปนไอ้ว่ามาฮิกิเลบเลก็ติจูเจนความปีโฮภายจะมีโฮวนละห้องจงอย่างนี้จงยังไม่ทีอามาฮิเดวิดินบอลเลแต่โซที่เขาจะเลยฮีหุ่นกิจวัตรตลอดไอ้เรื่องนี้ที่การ misunderstanding ฮีพิหามแต่ละทีหลังก็ปล่อยมาเป็นส่วนเลยนั่นมีชู thesis research บอกกันฮีจะ concern organization leader เขาลำกายเขาฮี
ka het sa je aji chu thil khat hi adi lo ti dem kun ngandam ki pal na dinga ka ji kha ka bol kha le chun na ma de hoi do di hi ja chu lam kai concern leader ti de ha cho hi do the ka do asi pi pina kan na boina chu pi ham tel ke di KSDF ti ho Kuki Student Democratic Front Myanmar Burma ho ala mo jong hin ha ya hin mai wai mo taw chi noi ma no chu pi ham tel Kuki le chin ho tha khat hi na ti ai wang chu le khabu ka ban ha le chu say international writers national writers I have come across so many books na khabu chum ka similar chins and Kukis are the same ethnic ti ngan chang sim ai wang chu ken jong kan bol phana ichalai ta chu ka se chu Burma ko na su pi ho imi sa ho KSDF ho yan Kuki Women for Human Rights Organization teacher Burma I wang among they have centers there in Korea as well as in US na ichola adi dia cho ai pingai ning bangin chapang ngol ho in ho ji chu in ho si ji so chu ama ong chen gol han chapang le kha sim hi sa yong me the na no bo ba ji te tam pi chu phone ham message sound chu in ho si ji ai wang chu ka he thi min ka ti nom na pa chu to jo si yong ki go ma le ken jong nam lam kai ho de dan le nama dinga thei to ma pan la ho idea yang su ka lut nom ji ji a chu hi choi kan ja dham ka kan bol lo la ka supervision pa hi to ka ki kal ha ni ama hi nom men satal ho na che din mas ke na che na sa di pi jong la okay I'm these are the only thing what I can do from my part it is in your hand that you can take whatever it is na so we can just drop out that's not a problem from my side ka se ji so ewa nga mai nom satalo ne le ka submit ko han ding say 6 months awa nai a khol jin do le se hil jong hil lo 3 months 4 months 3 months ka ngom di atita au ka nga jing au lun kina hi ka chi kina le my doctor advised me to take bed rest for 3 months atikitas aku tiala chen min sum tala chala cho ke frustrated tai hostia ka da la ka hu pot che ho choi ka zo thei lo na ka submit thei lo cho fact to tampi na ka sei ba nga personal problem health problem family problem chutan le leader ho in adedan ho with piha tampi het sa wal ka buina ki pa mean the problem tam ta na nei jing wang ana we have come across to na hin gal ka tunya wang hi all those story na hi chi ho chen tu ania story hoi ta asip hitai asip means le his story a ko na so inspiring zang hi in na very inspiring khat zang hi in ki pa le jigin na hi le abana san abana head nom so hi a le 2015 ji su 2015 kuma Amy Times news item a hung ki so zep ti tau tina nang ma article ji su most read 50 articles la 20 position na la na hung ki so zep chung sang them khat na hin sai thai ding ham hi si hung ki so na 20 position na hin la na chung sang na hi si related stories na hin sai thai ka ke pa hi ji chu hil le ka ke pa nam go lang ho thing no mi ho hin government to SOO na suspension of operation I la to kel hona hi 2005 aban bana hung cha 2008 da government of Manipur the government of India army to hitia aban bana la to kel hona hi khovel pumpi hin ku kete na hi ya thai ne no le kel men ne da nga chun ne da nga hi enamo hi khovel pumpe het he be set talo aji chu het bangwa ipui pate hon cham le gala sat vatsana 1917 1919 hot bangzo hoi batsa history of Manipur ang ki mutalo chule le khabu tampia jong ki mutalo hi jong le nam ngai lut na zala lam kai tampin aning nga insurgent adi revolutionary movement tampi KNF in KNA na chula dang faction dang no tampi hong ki form to kelonai phari chan ka hong chi le government to suspension of operation ai ne to kelonai khovelin ko kite ya tha ai ne do to kelonai adi University of London South Asian Studies head of department ama pa hi professor pa hi German ho hin na ama chi pa hin ka email ho ya kila am ka hello ama hin message in ball jing
itia ase hin kukiti movement ho hi India government to so on mama ta in ka head no men chubana chu Shah's international publications, so we want to publish na the movements so and so of the cookies ti hin me thampat approach ka bola la nang hi right person you are the right person azi chu pham tele movement cookie movement to say research topic and yeti hi ka heji chu na number na contact number kan kila hi contribute na involved dia ti azi ke ka sei bangalanga mu ka thesis ka submit hela full frustrated ka hi imatsa ka phone number ka phone ka hela connection my connection with the whole world the society with friends cut off it as I have lots of frustration what sometimes internet they at email also ka check ya hitilize man message in ton na hele second ka bol ta lo de such and such problem eta bang ka ne hit ke academic kai khata lo repeated request in ball singing every week ta bang ai 2 months ta bang ai insist in ball sing ke request in ball sing I'm going to help you, do not be discouraged fellas stepping stones to success in you please Mr. keep continue balling you contribute that article and we are going to publish in our the journal Athena that's your repeated advice totally request in ball parts ke kam ki tha pat kina 2 months hi ko waga update ka bola cha chu ka thonle Shah's international publication South Asian research ti ho hin ain so vai chen so na wa chu most 2015 April la dinga hi amon most read articles som ngala hi emi te ku kite chung chang article thum zau chu khan chu ke ai ni na chu Dr. Negin Pau kip gyana hin thum na chu Dr. Thong ko la lau ket na ke ya chu hi li cha article pa chu ethnic separatism Kuki insurgency of Indo-Myanmar Burma hin chu 20 position in abana Dr. Negin Pau kip gyana chu the politics of ethnic conflict in Manipur 45 position Dr. Negin Pau in aban le athum na chu Dr. Thong ko la lau kip hi the Kuki Naga conflict in the light of recent publication it's chu hi ki pam hai singin piti de ha 20 position na hung zawa hitia hung ki sai thayam so pachan na len ta khar hin na ki pam le singin hi le tuin aban hin masang se ba PhD degree na hin mu na university le na state ti taute na chule government university or private university ham government university akona ham hi lo le ho private university akona hin sai pi thai di ji thua second attempt PhD second attempt kaki register nahi le chu private university hi UGC approved university so in izo amasa ka sai bang so Rajasthan hi na Rajasthan Churu district hi ai so ke tu akhang tha ho to other university la chu PhD journalism post nga ham na vacancy ma la bi candidate jakhat jani chang tu akhang tha in ke compete zo ta lo na is a private university as a fee ka pe ka sim nga hi is ala chu Rajasthan Churu district in chaban le ka sai bang chi private university hi is private university akona so na hin sai ti di dan second attempt na pam hai sing ka thi lo de chen na la ai chi means like iga sai no mouse reverse so hin jule to study ball hot it out na or anything it will ball na hi khat bai ball na ba hi success ki hi lo he na you have to try again ji so try failure in was on we have to keep on try si ball ba hele one day success na im chan te ti bua ko na imu in very inspiring zong hin tin midang ho chule reverse on ki pam he zingin ai la bana san hizito kisaya hizito in tua ki hong han to kisaya na khozin na Haryana muna 14 December 2018 na to sit na to na chungchang tita hoite na to sit na to da na hin hi che social media le printed media phabe hon ana so chungchang thu sim phabe chuna hin sai thai de ham hi na to sit na chungchang thu as za cha jang omen la sin jang omen ahin la kitil khon de din jang omen na
se no mum lo ta he zong la social media la printed media la mi se ne he ta ji a chu nei do ai la ki se no mi lo ta mat ka se ngai ti ya he chi ti he 2018 December tarik nga hi University Register Officers University Dr. Chipinthei Jada phin ahin ko we so please you come Mr. How can you come and get your PhD degree certificate ati so ken ka se jo sir convocation diam kati is there going to be a convocation kati no you have to come convocation am lo ala why should I come because I need to spend lots of money na because of health problem I may not be able to come alone. I need a companion. You have to flight ticket and train and hotel lodging, fooding and double kasian di jasa katila. No, you need to come and collect by yourself. Also kina kilon pidi mi kahola, wang padom ta family friend ti tau ti. Kanadam lau lai sot pi kanadam lai muntin ngam thina mi kana kisan sa. Jomoy rang la kokta la ai ro le wang nu ai lai. Sometimes even in Falzong Kongzi, chalai ta. In izan ay nalungsi pate kat family friend ting katin aman izan ay ama thong ka kingelo an so a family o se tong itai kikingai lo kiu ama pa hi nanau khagyamba kiti ama ka ti ma phone ka bola now cha chui chi thei de ham ke ka changa ka chi thei lo di ka ti le ka hello so ipa handong nge ti pa phone in phone pa ganda baba phone to raga nang noi dada sukwaraga hojik ti ma degree lo kari certificate logo da ready chalo hi to mi lai da hi ta chon sei pa cha kina ka cha fight ticket book ka bo chu 11 ne hi imphal ya pa delhi ka jodan azan kina chu rajasthan ka jolana hi ta chu ba na ta chu hong chi le 14 ne ya chom in sein ka tin register ko pa hi lo we chu he was on leave. Katuna he amakahola le umlon then I was informed that he was on leave. Then I don't have to say that. Then on the 14 I 12 near to 12. I mean 13 near he I cannot just wait him there in the university campus. Also I encouraged his address of North Sukayala. I got the information that he's from Haryana. Not only the register, adang ho hozo. I try to gain here kina to rotak la zan kan zot kilona chilanga chancellor no bidding as a plan. I was piha chancellor no come request baldi ti dan so khatsu. I want to kakimu masang wa sama chu in phone ka kan message ka thode chu ipida ikimodi tan hong hom ka tile aman ke I was on leave ye chun to ha no ta rota ga comment and you better go back to the university campus china ta ka ke le nilum ke we change 5 different routes bas nga ka khela na so all the traveling ke bo le ya cha 13 near to university hostel hi room e pe wa cantina and kanela na ka gi 14 near hi ahong di ti wa hong kit talo so ahong lo wa nga chu research department in formality house se chu na degree got falna dinga formalities also se chu ai bol pi wa chaina ke certificate also se yong chu issue ai bol wa chata la ke ni yong chu register university register degree confer ki bol ho register chu ke yong signature ai bol sa loi pa ka kilan pi pa sa bol sa eta chu chu khichaya ama hena ko tile Haryana ina Haryana ke na hong ki bang pan ti chu ko ti ala chu in nga na ti university na nga jing le ka hung de ke chu ka nga zo lo de sa ji cha problem ma ka ne ji chu chilai ta hi kin khat in langa customary obligation ka kan yo so in sung family matter course more khala nam phalong khel langa chu international boundary khela chu family customary obligation man khuma chi dia ke hung ka zaw di ja chu ka kino oi ai ba nga chu ka sa ka nga zo lo de ka ti ko ti hong ki bang pan ta cha chu short kada cap kan kilaw 5000 sanga cap kan kilaw ka hung ai ni ma ki hello di ja chu research department na no mai nu chu na ko ti den kilon pi wa ka hung punga vela hi Haryana na no chu kong do ale ai na ka chiu le
amani chu ki ho in te na China chin nga ben ti ama ina ko ne hi gamla be se lo di khat hi highway guest house khat mai cha chu khanga hong tamam hong lo kaisa ba chu pungkar ni la kim le pungkal thum tamang ka nga ban 8 to 8:30 vela hi hong en te hong kham thiam ai wa mi bol the ta hi di ka na se pian te la chi roadside restaurant a chu tourist so tamata mai tu foreign tourist so zo a chu national ga e ho dang lo tam pim cha zodon loi an loi cha don loi zo a hong lu na chu mi hon ri ga da bol dan chu he cha ko da cha pa wa ni area hi mi bol thei khat hen te ti su a hong a hi insulin bol pan ma ka sa a China chu ka phone ni ve nga ta ka phone ka mobile chu la ban ke na hi che certificate wa chu ala avena la chom khat zo ai khat nu chu to ki ho ente ke hi khat a chu restaurant waiting room a che son lut ki da chom khat ja chu che tao te tia research department OPS university research department mai nu zo ka cable zo na la amani chu che hon tan ke na mani Delhi bus stand tha ta nge tia cha chu ma ga re khong to la chom khat zo ai hita ba intention so ni heleng chu inalu na chu 5 minutes ta bang chu kong jam the la ni hita bang lo gel ne di chu ke lo men che tao te ta kong wa le hin ai chu mi ka dok wa le chu kaum na wa pa na chu Delhi bus stand chu 5-6 kilometers ta bang he tia kong wa le hin after 7-8 minutes zo wa hi gari hi lampi highway ko na divert and ball lampi dang ai an to len te sa ro yana chi go ram te la shortcut kin ko ka zo lem ki le pe di ta kalum tim so no mo pan ta ale kai ma hisaba chu kilometer thum vel hi ko ne khat me ka do ki le cha jung ro ang ta chu cha cha kong ki boy pan pen ta pa na chu mi ko we chu phone na chu ne ama pa wa phone ma ko ta kong ki boy le kilometer level hi di pa da kong ki boy za ven te loi pa kong cha chom plan chop tha di tia cha kong khap dan le ke ga di kin tan khap ke hin dal pe en ten ka bag chu sa la kiki chai sanga len hen tin kiki cha chu bana mi to ga kin adi lung thim kin elo ina hi lo ja chun hai chi khana gam chong la jan khujin noi ta gam mang lai kin na la wi che hoi lai direction pi ke hello ale a China chu ka be chu kala go la ka chung hom ki chom don tin ka be ga chu ka thil dang zo si ke dei chu ka bon ho ke ma personal thil poi mo tam bi document no ewa nga China saman ka chung hom ki chom don tin hi le agi dan chu ki thing la zo lo ai packet chla hi a pe chu le winter hi ja chu banyan ka kamis asha khat ka leather jacket na la chu a pe chu na han ki su na zo lo a China he ki tom do nge ka ti ka ki tom do zo lo ja chu leather jacket shooting ka tin pe do nge ka ta khak kai le cha chon lan tin khat ve ka pe ka hong jam an le mi in da lut ta chu geng higher ball da chu mi hu footstep ho na mi gamma be se chu lo hong hoคุณนี่กษัตริย์กองจามแล้วอันกำเลยละแต่จู่กาลกองกิทอนแล้วไอ้จู่กระทาเบย์ว่านี่ทุ่มสุงอาจู่ไรสานกจีสิเลยจู่ไรส์กิมุโลจู่กจีนั่นละจู่อลิสุขาโรตีตัวอาสับจีลงตุยโลสุขาโรตีจู่เพียงขนาดเพียงเนี่ยกินเนี่ยไม่เสียจิงเนี่ยจานาการีกิโตขลาลวาลจิงจันกระดังจ้าวาลกองจามแล้วนะจู่อันกำนาอันกำเลยละจู่อันกำนาหอยกันเนี่ยอะไรขัดเชี่ยจู่อินเทนตัวกิเซเลนอบางอ่ะเอเลจะมัดคงจำท่านเนี่ย direction ชันทุมาเห็นที่โนตัสจิลังจิลังเวลังก็มาลังวางกันนุ่งหันมากันนุ่งจำดินมันตะกัลฮัลเบสพอเลยอาจารย์เนี่ยเดียมจงลงไปก็กิเซลนางบอกอะไรก็แต่ก็อามาจังกิเซลเอเลจำพอใจกัลฮัลเบสจำกันให้หมดเหตุตัสเอ็นคู่แก่ตลอดจำกันจะให้กองกินขาดอีกสุขังตัวบังไอ้ปีสุกเห็นโลอะไรก็ขาดนั่นจะจีปีเดียวไม่เท่ากินจีฮะไม่รู้อุ้ยจามจีมันสุกเห็นตาจะกินก็บอกว่าก็ทอละใจกินใจมันเนี่ยกินที่เป็นกินดาละแล้วว่าเลยกินที่ดีที่จะกะลุงเกล้าจะก็โอ้ละก็กินทอสักร้อยปากกาแล้วก็หมดละแล้วจะไม่เท่าลงกินแบงไฟล์จะนางบอกละขัดให้ก็กินทอลุดกินไอ้ว่างก็ลุงมุนสุดเพียงแต่ลุงมุนกินตั้งแต่ประเทศนี้มันเป็นนักกินจีก็เห็นหัวตรงเลย
imu povente ti chu lungon na ta khat su khania ai chu heart patient ka hi a kum tam pi islang chu treatment he jing ka hi a ya chang chu ka changa ka chi ji lo ka chi si le mi ka kelhan pi ya ki cha da bang ne lang chu ka hai boi di hin tin ki cha nai ka nei lo pathi ni lupun na khat ai pi chama zo chu 10 to 50 minutes will ki sel zo cha chu ola kong ki thal to ke la chu jana chu ka wa ka ki thola ka loi pa ka le tola ta po lo hi tan te tai kong jam pan ka la ka wa ka ki thola ka la ka chop ka la ka ki sel ja ta ka hong gala pang he ka na la direction ke hello chu gala pang he light mai wa am sel sul mun khat maintain gari ki mo maintain chu ka na he la hun ki jam lu le chalai chu de piam pat pan pi di maintain ti lung ya ka hong jam ui chao ne nen dal kit chalang direction chu ki chi ki ta kaung nong lai kit cha chu lam pi khat ome chu footpath alien deu khat cha chu pangai an kam lai ma hen ten ka ke se la mi ka bat le a cha he ka mo om dan kom dan so da le ka thi di ai chu cham zo le hin dal lu di hin dual dai decision chu ka mo ma ka thi sang zo jam leng in case lam pian ke sel wai zong le ka ke dal pial ka jam the a hello la thalan kap ni kap khel the ka jam ni ta ti decision ka la kam jam street line neu cha thing lang ai wa cho light ho thang jang zung wa an tin lam lai ong ki thei ngam lo ka la le kung fu zil ka ba jiang chu ka chom le jang khai le la ka la jit la ka choma kam le la chu ka le ya ilang so bui pha lang chu ta chu kong a chen na chu stone crusher mon chu kong jam lu ka la valentine hindi pau thiam be se lo kai ja chu ko ma chu ni ki tho pi ne kin ne ka he ka dile a phat na khan chu thot ma sang a thot ka lun lu nai baya patya no men ne na ki che hin pi na tiam ka me la chu mi ta na kai bu cha chu tui kin tan tui la ta tui la tui don sa ven aban kin la ya tham ka wa ya tham de gil ki lo an tin cha kin ta ho cha ni ve don sa wa trong phần giờ chỉ biết là problem sai như thế chu công kiểu liền mà cha mà phone number cái mà này cha không là Google Maps chu cái loại nó first second third na này thì thế cái cha chu mi hồ mi pion này đây na chỉ là à chạy nó kia chu trong phần giờ chu police station à em bùi về này police station cái tí là cái lúc mà thế ngã lên gục bì very fun place kia ngã chỉ để dàn bảo không vào lại ta là cái request là vàng phần nó khát chu Nepali hoa gì sao Nepali hoan ko ni la thum en Nepali po ke lo Hindi yong ke thim lo bon English ha kit lo ama China chu paventin motorcycle la hi golang thum to ke kong ke po wa chu cha na chu police station kai no lo ala kiniam ta police station hong ke hong chu first police station chu a gate close second police station at the second police station at Kuki there were only 2 policemen ken holang bana chu mi tampim de kasale police ni se ale cho chu ka ho pi wa jong le ken ka kin na chu police wa hen ge tho pe diam ka te police amo jong chu ka kin a pi ho bong te de ken ka ke amo ko ma chu ki gi hana lu mon tan ke man ti chu ke ka doi hi ai wa chu che ta la mon gucana he na kuti khati pi pi ham tang ka wang phat na kai ka cha ka vele di wang mang loi cho dang lo se man wang a che ma ka vet sa la ka gi de lai sa vin ka ti le ngai pui nom lo ala cha ka ka request ka cho tun chiu te ka loi pa ya kan da la he pi ti ham ong na ka he pui ka ti le jing de chin na te ti wa amo ni bo chute chiu te ti chu ken kanuk lo ye chu mei thala gi nga ti chu ka se no mo ken se lang ke sa mo ke che di ja chu ka se no mo mi tam lo ka chi no mo ka ti jana chu upayam lo pha na chu stone crusher chu kan jot ki na jan khowa chu khowa ko na heta roadside tea stall hotel neu cha kol pasal hona bola ho pon nen de ka dai pi wa kol pasal li la ngam ka chu ta chu lup na ta bang to na ta ba ka ta ka nei mo jingka wang chu stone crusher worker ho Nepali ho chu thum de liu ma baya hu ne ta aquata rai pu do wa cha chu ne di ma ba ata ho sabji ho pi wa room chu aje chu lai mun chu
gamla ka ma chu ka kicha lo pa ajin kho ba chlai mun nam chu ka kicha ai chu kaisa ba chu chi ai kidnap pa jitendra jada bin to chu gamla be se lo he ja chu ale whatsapp la people ama li ma la chen mu kha ni hu tu khaw le piti de chu ka kicha na ye azana sang chu umin te ya chu 20 minutes 30 minutes samai room chum chum ai sa ba ala chaina 11 vela hi nano police team ka hong chu dsp kan ma kai na ale ka kinap na sa kay police so hong ta ka ti ale ipipa min interrogation ai bol vintin ale hindi ka them pa english sin se te ka ti ale chu anom nam se tin aku tile ji thon te ka ji ale hen ipia insult am pe bol so ये तो english भी नहीं है friends लगता है बहुत ही अच्छा ये जो I was writing in a capital letter ना for me to let them know what my particulars are I heading to capital akazi so abana dang si su handwritten akazi phada chi ma se ta lo ala chaina chu ke yung delhi ko na lam ka ho de da ko kin pe delhi chule Kuki welfare ke so chule lam ka ho rescue team hung ding a hi je wa chu amo hung di ka het pa chu ke ngong hang sane ta chu police team 11 vela hu ho wang chu hitia chu insali bo bo pha cha chaina chu ke ka se chu are you coming to insult me or are you coming to give me emotional psychological and physical security na kati ai ke yong ka hel za chu akutile amo zo bolda to ta chi je ngo ta ke kan wa lo ma ko kit ala chaina chu mo hi dilha ko na ngo chu pung ni vele do ka het khel lo na cha chu tim nga pol paulen lal chu ta le le koi tam tu ta chun ka recollect thai pon lam ka mi nga mi li ngo wa ama chun googling map ka thot a cha cha an zui gps an zui ji wal pung ni vele something a gari hung ging en tin ki cha ja chu ko ai window ka thim han ja ka va ji le gari khan hung king an te koi lo he te do police hai ki do ai lo le chala ya khan lo chu e do ka ti ale gari ka thim dan le lam kai ho se hita cha cha mo to kong kilo na delhi chu 17 ya chu delhi ka lo chi chu ai na chom lam ta ki dang ta khat chu pathin en alo pi ki phon na dinga thil sung dan en ka gelin na otia pathin lu mo ne pe lo le chu ka thi dan the na monas ka lo pa ko hol bo ka ti pa cha jan jana chu hung jam ai chu ma hin pon jong thilo se nei ja chu jamin pon lu ki khwa le koi mani he poite stone cross around chu ni ve ka lu ta ba ba na ta chu kyang ka sap ka jama ka chi ta ti alla ka sei nom kha chi chung cha ka jin ma sa pa da bang chu thil hung di he het na khat ka nei chu tui bong he pa te ho hin every monday le hin pa te ho hin taw khop na ka nei ju chu ni dang a ka jin ke ya he ma ka sei nge lo chi chunga bang chu pa te taw khop na monday ichia last ka jaw na ka chi ma sanga chu ka phone chu ka jin na dinga he dam ta ka kile ne taw ne ne he bin ka te ban ke na kaung jin ai imphal airport ka din muni update ka bol jing ke chu ta le phone number ka chin ho jang hi thot the khan thot ji ka document amang ho zo se jang hi photocopy ho hi thot the ka thot tu chunga chi chunga ai ka lung tim hen na tamang ka ne danin le kilo e jong le pathian pan pin le engai lo ho zo se makai na za la chu dam ta in ka lo ne hin na tu ne ai khol lim the zin pathian ka thang ban chu le chu chung cha nga e boy pi manipura Chipinthei he na chu le delhi ai song le lam ka ho zo se le mi mal he dong le is a kai ki thop yo zo si chunga ki pa tho ka phomin chu le impact tv ko ki channel ho chunga ja ta bang te bang nei gon pi ji bin ka ki pa le ji ni ki pa om he zing na piti dan life story heart struggle na hin nei ho chung sang tui ga agel le pu na zong ai wang ya to an achievement ho toi ga agel le hi cho ja hi chi na ge he ti yong su gel thai khat hin ki pa om he zing a hi le puti es ki ho na zong hi ahung sot thim ta in na in nang zong lal ta na chi chu pha cham sakhat ki chon na ga nei te viver so zo si puti es to ki ho lim na hi in zu teng le break hung ki chai le aban ki zom ki ding hin twin break cham cha ga law he te
avelin ka hilim ki novin a hi PTS to ki holim na chu anaban zom ki no hitin a hi le tu in PTS iga het nom ki no chu a hi a hi le social lama lunglu ta khat mi na hi inna a hi le hi chi hi PTD ha high school apat si le nam dinga ti tawte adinga hi pan hat hung pang khat zong nen chule KSO e ho Kuki student organization adinga zong na hin PTD ha na phat ti ho na phat chule na lunggel pum pi hin pi do khat zong na hi in PTD ha kisi diwana na pan mun ho hi cham chakhat hi si KSO ni hanan si le nam dinga na pan mun ho hi cham chakhat ni sai pi thai diu ha sau in dit ka sei zo zai di chu hi ai wa chalai ka le kha boy bon nai na ka khana 1980 da pa da hi 2018 chanai ka pan nai chom chom masapi na ka ki pan na masapi ni le chu sen meri high school ke so yin dai secretary ka pana ba na president na ka pana aba kina chu chanpur district high school block ke so hi secretary ka pana ta masaban ka president ka pana ban kina chun 2009 I mean 1990 91 hi imphal college som ki kai phana chu CCL secondary kan form ki wa cha chu ki president ai pa sa wa wal imphal block hi higher secondary college emi kain hozo se hi kakiloi khom ki wa ke so higher secondary block ki kan bola wa cha chu ki president ai pan sa wa tu doctor ngam kho hi secretary aban ki next ki da chuตัวมองนมาจุดานปราsunshine English high schoolเนี่ยไป secretary แต่จะบ้านเขาจะละบ้านกันเลยจุดานป college 1994 to 95 96ลายจุดานป college อยู่ในได้ general secretary กับปนาแต่จงจีตัวอาตมิน1980 ปนาฮี non stop as ของปนาตันก็ใช้โจใจปุ่นเต็นนะเปียงอาใจนักแกจะเห็นเลยเปียKuki keso jana headquarter ko keso Chipinthei azo kana pangin chobale Kuki keso jana headquarter ro ka pangin China Kuki khanglai lo pi jana headquarter azo kana pangin China ke chule ningkum Kuki pi Manipur pulom khup president yesu ang so Kuki pi Manipur phat chom kana pange chom lam ta se the ki pam the jing a hila ban son keso hon jang na boycott na boli ti thu sang ani ki ja min hi si sung sang thu hi leo sa khat chom sa khat hin sai pi thai di ha reason sao lo lam khat ai gel le za cha ja o men lam khat ai gel la si ja ai wa ngai chi hi propaganda me dan a hi in education phat we cha hi intimation teacher written as on ip jong kamolo chutale ai hung hi lo jong le ko na jong khalo chutale media la ke so jang kamu khal ai ba lamdang ka sa ta khan chu 2014 na hi Kukin pi Chipinthei election ading ai hi mi pha pa din Kukin pi Chipinthei na lu na ngai ti ai general secretary de ngai election nomination file borole scrutiny ne complain le kha khat au me tiu ken chu koi na bo jong ka head di lo do ong ka do di lo ala ken ka se chu ka thau num be se lo ai ba nga chu table la ko na chu nang candidate chari complain o me ti hin ko him ti ong question on bol de ong ka bol lo yes ka lung lut be se to lo na alagen ka se cho okay ko de poi na society na ma chu ka zaw le society wang phat hin ka zaw lo le ka ji ka cha le ke ma wang phat ko pe ta chu lo na lo pi jong mai pon complain na ma la chu ke vi rong ta chu ka ke vi ro na ale ola ta chu hum chi na hi le chai na hi pi jong le 2000 society ai pi ti sei da i mahi kaheta lo pis kaheta lo kate ale cham khajo ai Kukin pi Manipur Kuki Reformation Forum in 2014 na hin loyal pai ho ta ne ke bolin society tha Kukinam pi hi on lebara ute party ho lam ka ho chom ki mo pa ti CMI dem ti hi Kuki Reformation in GP ka dai ja chu very small forum ne cha chu panhom kila kahin lavin tribal organization jo si ki mo in chule Kukin pi Manipur ho jang ki mo pin hai ta chi cho ke sela mo za no mo it's that Kuki Reformation Forum kiu hilawa chu Alliance for Kuki the arc khat jong hi kan board ke bin cha chu ke secretary Dr. Chinkola Thang Singh hi chairman ne hin cha chu Kukin PTCM ai dam te hi project a hong kin ne
ไอ้อะไรจะไล่ตาจะหงจีตาสอดกันนะจอมลำมันเสเลยก็กินเป็นมันปรปฏิหงจีอาจาวเราตั้มปีหงจาวตาอะไรผู้ทางเสตามหงกิจใจบ้านให้ผู้คำเรียนคนมันผู้อาเหตุKuki Reformation Board di tizala chu ke yong jomi council alam kai ki a ke yong nei ku lut wati choliam Aimol Tribe Union hozang Aimol Tribe Union NSC hona su gan thei lai ta ba nge Kuki Reformation Forum in fund ki donga hat ka sa 30,000 ki pia ki poiwa pon silema som la ngam ka pu wa lam kai yo se ka ga sil pi wa Kuki Reformation Forum mena chu ke ma kai na le loi ho ala mo jang ta chu lung lut ta ku ken pi Manipur chu hong pang chole tribe jo si ki chi su ke ke ma ma kai na ta spear head na hi Dr. Chin kula la patient how wal be sa ye chu mi hon mi pha hin tin mi akivat sa de dim do ya cha mai phat hi the ji ta lo ya ke ma kai dai ka chi jingo ba chu tribe organization jo si ki mu in chini ki cho ya hoi ta kha da le tam zo hin vel having ke te ku ki chu ke dei mo hi pon ai ba nga patya sim to wala next time la ka zaw de hi ai wangin officially wang hinai pum tin mi mal le bara na ko lu the ko lu ven ti chu a hin na chalai ta chu pu kham le ko ong hi to ke lo na hi na ho na lu lo lai thei pu te ke ka lu ra le min otherwise a gel de ka nom pu ka ti le ale psm cha chu ka loi ho le to khom pi ho ko ma official ra hi resolution ke lai ta na nang jong la lu na ding ho ki ho ki chom sen lo no ho ki ho representative ta bang din nang pha ka sa resolution san ke lai ta appointment le kha hin pi kanop loi chu he thelo ke kang lu da leng di ka ti la ajinon pi ka pon ang pon ing sil pi de zo pon khat ajinon ching ba ni pi se ham kalong thim to kha ta o sei nang na zaw lo wala chu khu na zaw lo de he ke ho kan muna ko na ne po do wa ku kinam pi siam phau ta na ti wa to hi ama changa nang na ki thu pi lo le ti changa he ta nam pi na tong zo lo de hi na lu te te nga na lu lo la hai de he ti ala kalam ti ma to kha cha po ne sil pi pha ba cha ken no ji appointment to accept ka bola ku kin ifala hi order affirmation or taking hela sa la ta jong ki pa na chalai ta chu hele ipiha case ka di title te case ti khat he kan boy pi le chi to ke sa ya hi controversy tampi ngom ta na hele cha hi le kha kan mu pa nai chu cha chu le ke le president pa pai do na dinga hi join ma signature ngom ta chuchan pura ko na organization jo se CSO jo se chun ke ni pai do na dinga le kha ngom pa na chu a chi le kha chu kan mu pa nai chu WhatsApp ba ka ki mo na WhatsApp ba ka ki mo sa copy o me kidang ka sa he ai wa chu ke kamu zo pat ta he ke apology letter chu di le ke di lo organization ti apology letter drop ka bol pe na ke so jan head ko to copy ka pi adang dang ka bol chi hi hin chi WhatsApp ba ke mandate 23rd November 2017 8:30 PM hi WhatsApp group ba ke man ka ki mo na si chu neu khat wa chu ai wa chi officially ka ba dal official zo hi pu ma cha le kha ko pi ke pon ni pi ham khat asunga thili chi ke kan het kha lu ya chi ma na ke bol ka mu ma ko na wang chu le apology letter che ke di le ke mo organization ka ya cha letter ka drop ya ke so ja ko to ka pi lu da ke so chu chan pro ko pi ka pi a che le WhatsApp group ma ma yong chu lam ka ko ma ka thot chi chu ai ti chu ai hi che to ke sa ya chu ke yong ka tha se ta ko ti hi le tin ko kim pya zaw da ta nge ka tin ai le cha chu i khat ka bol resignation ka ten da le ko kin pi Manipur han meeting na ke win chain ko kin pi Manipur han that 5 December 2017 hi resolution number 1 number 3 hi chi Mr. TS le ka sai chung chang hi chi rumors me ai lo le pi ha official hi lo dan chu hi poi ti su thing na khat ani ke ko pi twin pi wa ala dang chu ko pi lo wa chu ka hepon ava ken ka ya chu le tu ni chana chu communication chu ke so te ma om de lo aje chu kai ngai da na chu poi ma lam ka kan wi si na la ke so chu mil si adi de angai lu pen ke tile angai na khat ki high school ka kai lai de college ka kai lai de da su buntina ka wale min ke so pa ti mo nom la bizang la sal mu la ti su chi chu hi chi chung chang ke na im cha no ma sa na ke so cho ka ni pai ta bang om kha yong la lam ka ko ma ngol lum do hi ja chen na ke su ta an ba da wa official za ka hi sa thona men te ti su hi ai le union student union kha na form ti thu yang ke zan na student union
na form na hi tun jang sura san purang a chi hla jing e ti thuang ki za hi chi chung chang thu hi ne zakhat chom zakhat ne ga sai pi thai du chi jong hi thokana la se dom ta ai chu ka sei banga chan nam I ma bol the hi ong ke ma level hi nam ti le hin ka hin na pompi na ma ding hai gan thei ka thu chan sense of satisfaction ka nei chu ong ma adan ngol na khat ka nei chu ale chi hi pi ti tam te le 1990s 94 la pa 1994 chu chan ba college ai ke so le ti se ke boita college ai pi pami unit le dang om ja chu ta cha hung chi che le dan dung zue legal le chu ti se di ta chu na tribe level ra ale cha chu ti se om phana hi le I ho chu ne head chula ta do kai poi tingan chang am dan chu bai bada ku ti khati telin ku te ho tam pi pa sana phungmin se so na lwa chung ke te bai te ho ai len ku te mà tám pi xây dâu dài lo cho chú SSPP là giàu lôi ta lệ pi ha Jilai là giàu lôi MZP giàu lôi KZP giàu lôi HSC giàu lôi em mi chấp hỏi các bạn ha sa cái sa đàn cho cái số các lại tại cái din mình cho hi cho là chỉ pi hong lệ khát bệ hi at least chú sam context cái bảo lo là student hay lung thiên môn là đình năm aje chu district dang chu problem lo aje chu district dang chu in ko teo tribe dang be se lo ya chu Chanpura chu all in9 Kuki tribes ki chang ko mai ya chu na it's a problem pa chu na sa ta kumni kan lai pi kumni a hi TSL lam ka ho a hin chu ta le thadawin pi lam ka ho in chu Chanpur district a hin chu center committee on chu le adi a chu Chanpura organization dang chu tang pa khong sai in pi chu le khong sai student organization chu Chanpur ho ta chu all on kan ho lim pi kan ho lim pi aban ba nai ute pa te sel no para chu organization dang ho lam ka ti chu Kuki pi chu Chanpur ha nang chu le Kuki women union ho hian na KKL hian na chu da le chilai huna chu thingnoi mi group sige group ber ho zo sel cha ban ma ka ho pil anop so ke pharwa chu chi hoi ta lam ka yo si het na chong ki bola ta do Kuki student union til tu ni chan hian a function in ei pau thob I pham te phot hin a pomo win na problem solve na khat ba so hin permanent solution hi bang ka ti po hi le chu Chanpur context a chu a ko ta ke so so li na ngom do tan na ke khanga chu adang a jaw lo ya chi GSO Gante student organization to TKS to KSO consistent unit dana ka bobla KSO to not just a tribe student body I wanga chi pam nomenclature status apex body khatana chu na chu chom lama ka se thi ki pawm the zingin so le viewers on jang tu na het di khat su puti es hi tu kum 20 sorry ning kum 2018 a miss good analanu ama apa jong su hi in ama pa ta jong su hi in ama chanu 2018 a miss good title lanu jong su ne ana hi ti jong su in het diu din reminder ka hin nei twin question to ti su ki do na su a chaina ana nei ta he tin tu a very som zakhat ne na hin sai pe win lang future generation youth ho han lang leaders ho ding ai better future in nei ding wa suggestion som zakhat ne ga sai pe chu chung chang a hin ama sapina in sung hoi poi man na in sung hoi bana ho bung hoi aban bana step ba chal di hin ei mi society ke mu da na hwang chu grassroots level ra ke tha pa ngai ka ti in sung chi mula pa hon thai top so cha te ho hi patien thwa pui hoya hamdan pawdan ho patya thu hila chule iza ka hi ke su ta wat suya cha ko na chu ho bung hoi la ban ko na society hoi ding en kam wen ja chun ute party hon ita bang boi ne ke wen family problem nei ka hi ai wanga chu ita bang family problem pe ne ba cha ka cha te ka wat te te asi chu velo hi lang ka cha te yo se cha ve de hi je chun ka pha ni chan ham phat he bang set zalin nu la pa din man tam pi ke ko ba sapum puma hong ke ve ita chung ke sa ti da boy nu ka chanu he ngi ai le zana sei banga chu ha sa chit imuna chu hung lung the ha ma gan the tam pi ke tho pi nu te party hon jong ke ima cha khai pun ewanga ka se nom pi pen chu ha san na tam pi ma chu mi tam pi he thiam lo ni mi chawe mi du da lo ji la cha to ke khan tu chu ai ti dai ba mi pi khovel het lo chu kum asoma si ma hi mi le lo na en ko ke ma na hi jong le gan the no pa chu ha sa jong le cha te thuil te de ko te di ti chu a hi en je chunu te ha party ho ja ita bang boy sum la pai ho na boy jong le han na to na thama boy jong le cha te a chi na wa na hi monitor ball jing di
ปฏิเลจาติเห็นประมาณในเดียดิวเห็นจุเลจะจุกิตานากุนจุนาปทนาโอหิอิตูลูดว่าเฮเลจะหอยซิติเซนหอยซิติเซนพาอินเอดิวจะบ้านะขังท่าเขาจะเสียนจงเห็นกิตาตาสีในหลังในเราว่าอิปตบอลบอลนากุนจูตาอิปนว่าเฮเล society หอยอินเอดิวฮีติจูเห็นจุเลorganization leadership level lang kita tale mi pinuzi hon jang kita ta lamkai to sadawa lamkai hon jang mi mal phatchom na mi pal interest hilawa nam pi interest zo hi nai to wale nam pi khang ding hi society ho isiam do di ti chon cha ka seที่ปามให้จึงอินปูทีเอสตุนยาในหินขุดทุสิมเชียร์ในหินบอลหิมีตามแต่อินจังพัดสมปีและอินเตที่ยังสุขหินตาสันินตุนยาจะเป็นไทยตกโซฮิจันหินอากิจายตาอินวิเวอร์เซลซีอินตุนยาฮิตอกสัวหงกิเซฮอเจ้าสิฟีดแบ็กและคอมเมนต์ฮี YouTube channel ให้เราและ Impact TV Kuki channel เว็บไซต์นี่เห็นปีไทยว่าฮีตุนี่โปรแกรมฮีฮิจิฮีหินจุเลตุนี่panel guest สายหงปันปีอุปุตีเอสโน Impact TV Kuki channel ทะเลนี่นะจุงอากิปาทุกหินเซนนะฮีตุนี่ดิ่งหินฮิจันหินอากิใจไทยนับบอนจาวินมังพา